August ni Sompali Times of Mizoram chuan US politics lam kan thliranga Trump Elon Musk interview Kamala hnuaiah Democrats te mason na Taylor Swift nge Elon Musk thlop na kan du jok don ti te kan soi ho don ani nimin pia khan US President Donald Trump chu Twitter alang le tahlol maya kumsang ni som ni pakhat January ni ru Capitol Hill boina wanga Twitter tanga pet chwa ani nuwa akir le na masaber ni in tuna ero Twitter po X antitoa anay tu po Jack Dorsey ni to lovin khovela pahaw saber Elon Musk ni in anay tu pa nen ngat interview an mangzuya US presidential election boruak aluak khatngal le ani Trump le Musk interview hi audio version in komna ni in American politics illegal immigrants atangin an truth kim lea an thu soi langsar pakhat chu Trump le Musk chuan America hian hruai tu huaisen khovel ramdang te tizam thei khoparourum America in amamo thu an soini tuna US presidential candidate kan nei mek te chu Trump le Kamala Harris te an niria Trump hi kan du vek lo point Kamala Harris ai chuan arourum jok tura kan ngaya nizan khan kan hnungzun ni som pakwa Russian President Vladimir Putin le North Korea Supreme Leader Kim Jong-un ten biakna bilateral talks kha ka en hlauhawm maya Kami huna Putin le Kim hoi her annung changte han en khan American English no ang reng taka kha benwai lam nu koi chunga pronunciation ngai poimo tu ten Kimale Putin anhin lo turzia amu lok thaya Putin hian American English mangdu heklo ya vasitulu dumia rakhetami ahan tinge yanga Kim Jong Un po azir sangwak big lova American English hanje teltal ai chuan yataje yusufu de rakte yo tornu yo jose korei ative anga Kamala Harris ichu ahoi hai viawang mei cheom nem ti taka mi paril ru ne tur chuan meltal hitha se pi Kamala Harris ero chutiang chu anilowa Indian nge ani black ti zona ringot po tunari chuan achang thei om love Trump chuan Putin le Kima in ro sakte mai chu my nuclear warheads are bigger than yours ahan ti thum sulanga Putin le Kima chu anmit khap aranghal thayang chutiang chu kan lo mit thlavel danani Putin le Kim Jong Un ma ding tur chuan Joe Biden po anep to na kalaya a handyman le zel hi chu America tan a himlo titia tuilak lo kan kal thui man trap Trump le ma sidar kar ni lian in koma an mizia po hi inang takan ni mani in chuang ve tokin an lian duna social media an ngai na ve bok Trump Elon Musk interview kha ahun taka antran mai theilowa minute som ni line atlaya achan chu van boruak lama tibuai tu anomani mai thei tin Musk chuan azia Trump le Elon Musk si tun ma khan in lai chin na thatak an nei lem lova anin becherhan lo kumsang ni som paruk presidential election a khan CNBC interview a Elon Musk chuan America tan Trump hi mithaber anilo atia asoi omzia chu amizia character lam asoina ani amaro chu Trump atingta a Musk khan athlop viau thawa Trump admin hnuaiah White House advisor ya tel atum mek line Trump admin kha Paris agreement atangin achuaka global warming thua Musk ngai dan anilawa Trump admin hnuaiah athok du talo ani amaro chu kumsang ni som ni pani Trump relia Musk chuan kumsang ni som paru election a khan Trump award thu mai chana ahril Trump le Musk America chia na chan chu immigrants te anpu bera poi khoi tu tam jok chu PM teni in New York le San Francisco phei chu anti boy to tak zetani anti Elon Musk chuan thilswal ti tu criminals te New York khopuya anchua zalena frame annilo atia Trump chu lowin rolin fremnan pek omchun chu Donald Trump ani ati July kha President Trump tha tumna hu khan Elon Musk chuan official takin Trump athlop thu apuanga state trend khat Trump adin hun thatchia lona ate vote hnuaiah tal an hu theinan Elon Musk chuan Republican Political Account Committee chu pui atum thu alo puang to Trump Musk interview akal mek lai hian ngai thatu mi makte doi som ni pasari an kaya Musk chuan mi makte doi za ayatamin an ngai thak abei sei thu asoi interview chuana Musk account hian followers makte doi za som kwa pathum anei meka
ma sabai sei na hi thilom thei ani Donald Trump chuan US hian China le Russia ai hlauhawm zawk melma anei ati a nuclear ral thwam lama in elna hi thil hlauhawm ber ani global warming aya hlauhawm zawk ani ati asoi omzia chu Russia le China ain Iran le North Korea te nuclear ral thwam hanga US kap du tur anni mel Trump chuan Elon Musk thlopna atana poimo thua soya illegal migrants te hi radicals le terrorists te anni hloma November ninga election hi fel file thiang him takana yani phot chuan heng te hi America chuan anhol to donani ati Kamala Harris chungchang soin Trump chuan ti hianati a apu Biden ain anep zoka American culture atanga hlataka om lefties ni in Biden ain azwal kai zo kumthumle achan ve hun amhang to a thanga lai hun alanaya ma se engma tia tum chuang lo chuwangin achunga rin na nga na chan tur awm chuang lo ati khovel hian America ram hi miswal te khung na huna an siam theilowang kan rama company te kan lalu tanga kan miten an tuina zona na an thok donani ati bok Trump mas interview post ani nu hian an panhi chungchang hi Twitter exa million li lai post awma avaya Trump mas interview hi view maktedwai zakwa som kwa pariat lai awm to ani Kamala hnuaiah Democrats Party mason na kan soifowang khan kumsang ni som ni pali presidential election na Trump tana Democrats candidate thaber chu Joe Biden ani amaro chu Democrats Party an a chabik lova Biden norin Kamala Harris an ruata Democrats Party chuan ma ason chonga lani zirchian na polls te hi arin tlak vekem ti chu chan thiam harviau ma se adik hi atam zoka chuwangin Times Sena policy hantar langila Kamala Harris presidential candidate ani nuwa The New York Times le Sena College polls laka chuan Pennsylvania Michigan le Wisconsin ate neutral voter kanti housing Kamala Harris chuan point li line ma sona amaro chu cholkar tin mai hian thil adanglam thina achak tur le chaklo tur te na ero anilo Biden hnuaiah khan Democrats te anmang ang man viawa Trump Make America Great Again campaign bailet nan malak na tak an nei lova an din hun ache man viawa Kamala alo lang ta ma an la ve chawani Times Sena poll sa hian Tramadin hun atlan hiam thran lova Pennsylvania Michigan le Wisconsin ate hian 46% lai alahau ran maya Times Sena polls bika Trump san lai ber an heng he a 54% lom te hi Kamala Harris in engzat nge a hui thei tia Trump vote muzat tur ain hatani Elon Musk thop nange Taylor Swift poimo zo election boruak ka poimo chu milarte an ni fawa lar satlia pialama policy thanaite sumle pailama hyang har te thlop na hi party le candidate te du ani fau Elon Musk chuan Republican Party a thlop fel to a zai thiam lar Taylor Swift yan tunge a thlop don hriat alani lova Newsweek in survey anaina American thalai 18% te chuan Taylor Swift in a thlop candidate te vote an tumti ani Taylor Swift yan politics a o achwa ngai lem lova amaro chukum sangni sompariat Senate election a khan Taylor Swift chuan Tennessee lama Democratic candidate panhite athlopa party anga athlop nge achungte an khochuak anni wanga athlop ti ero kan hrelo amaro chu Taylor ri thlop lo jok veve Republican candidate Marsha Blackburn le Jim Cooper te an tlinghlou thunga Taylor Swift yan politics a chuan hu hang anei lian lo ni in angai thei ome chuwangin sumle pai nga jok Elon Musk thlop na hi Republican tan chuan hei aya hlu awm chuang om love